kunjalo nje ngempela sithatha ngempela inkomo ngazo labantu ngezwe baningi phela abaXhosa engingahlala nawo isikhathi esijazi ngikhumbula ngelinye ilanga ngisawufanyana incane nje ngisasheshe esidala manje ngisasheshe ngikhulume nentombi iKhosa nje ngikhulume ithi le ntombi sesihambe ithi uyigeza sadokolo iKhosa ngingasazi mina ngihambe ngixoxe nabantu ithi yazi zonke intokazi ithe ngigeze ngibona sebehleka abantu nenelana uthi into yana hayi kunzima ungazi ngoba phela wena usohloko phela wathina umuntu omenza uyigeza sazi ukuthi usuke ethi uyinsizwa usuke encoma kanti manje ngale esiXhosa usuke esho ongekona kodwa ke manje posikhona hayi angixolisele lo sisi ngoba nawe phinde futhi ngikuzwele ngokungasazi isiXhosa kanti kubalekile ukuthi ke uyifunde zonke izilimi uzazi zonke uyabona kubaleka kanjani kwazi zonke izilimi zaseMzansi isingisizazi ntando ke akutshela abalali ngempela ngabe ke i-topic yethu namhlanje ngalesikuzwa ngalo ayike mlaleli wami emakhaya sizokhuluma ke namhlanje ehlelweni lwethu esigijima ngenqina ngodaba olukhulu udaba lwezidakamizwa lapho sesikhona eMzansi sithi namhlanje phansi ngezidakamizwa phansi izidakamizwa ke sesiyibonile imisebenzi yayo inezinto ezenzayo ububi bazo ngoba zihlasele kakhulu iningizimu yonkana siyabona amaphara agcwele umhlaba wonke siyabona abantu abagcwele emajele ngazi izidakamizwa siphinde sibabone abantu asebengenayo imndeni ngenxa izidakamizwa ke zenza okuningi zikholela ey'ntweni ey'ningi ngiyacabanga ukuthi nawe mlaleli lapho ukhona ekhaya uzokuthokozela kakhulu le-topic yethu namhlanje ngoba ithinta wonke umuntu ophilayo khona la kulo mhlaba sibona ngoba mangabe sibheka abantwana abancane nkosikhona lana sebedliwe izona izidakamizwa umntwana umbone umntwana umzali wakhe amkhulise kahle kuthi mangabe selapha eseyofunda